mene. Puno je tamo. Spasio. Nika šuta na gradi.
četvrtine sam imao. Oh shit.
Samo se to. A znaš što? Oko je to bolno. Neki počel. Škurnik. Škurnik. Miha. Ještě. Ti zadnjo.
dve pike razlike. Ja, splošno radi. Friterov attempt, kako je to možno? Friterov attempt, 1, mate, 2. Pa so pa dve pike prigledali. 3-point attempt. Jurko, zdaj delam. Dan zadnjo četrtino. Ja, kar daj gor, kar naj bo live, pa bomo pol zbrisati ta video, pa dam novo gor. Ja, sama še zdaj postam pa na EBS. Super situacija. Boš da pustim, pa da damo vse. Ja, pa pokava, če ne postaš tam, da daš tam live video. Ja. Pa ne vem. Kaja, papa! Kaji! Papa!
Hvala Kosovi.
Zahvaljujem.